ya kigimo mwancho muligirari bwegetaseni bwanchetegia Nsoko TV ndoche bono nigitigaritete keme ebe chinso isano ibere chumu basobona tariki 23 kera tochikoba tukumanya aliagendete gokorekana kurwa ase chinsemo egati yabo robotirwo ko oboyo mwancho muri usurwo ichani kurwa sensemo yabochi eyura se ensemo yebunge ya bumachoge borabu ase mwancho muligirari musawa yomo atokirige sungetie ase nyumba yayo mu roboti urungo watebinde sege kagetali getambeli italiane Innocent Onyango naiga nigetaseni gen Nsoko TV. Na maana chekire chise sana ibere ya mate ya mukuru kenyoro kia Igembe Junction yeyu kyokera se wodi yabo chibunge yabo machoge barabu nigo ya ichaniro gukwa ku mwana obo mumura asilieta Kevin Omwamba uyu muberoye utoka gosugunaine asakagire buna nigo esungeti maga yokorekana kurwa okogosereria wowe esungia banyanyimbo nigo baikiranire asengeyo uno muri kito Dominic Ondeli agotumanye. Watsenjin karosi ndagera lakini umwana ukuna tarachanga akabu kuna wakiri kuruparanjin gabangu kira ngaya tu mwana tagine kana gitenga nata batango muntu nangu bwati basia aje wangira ko mu tigagenda kwiroro tenga tingo mukwana nandi abase kumusiganga kira mwana yakagenda nanda kaira nekera kitatu kamugo kuma gato kumugo tingini chisire tingo nyara kuri mwana yakatugutagata bagutibasiya yarutia gutsinye ninga mukani yaho gutigabana mambuki manyo kwatibasicho mwana yindi ne tokarara na tuwaralete twaboka bana mambi twanyora gisungi tunesungetigo ere no goitano mwana onega kanyora ngotomagaki mwana kanyora ngotomagaki omwamboni tomanete no ndega tomanete ne ngomanete na mwana gaki Nanya tatu mga tamu na tikene na nengin to na nekam. Akia basana ba irigaki. Basana ba irmanyara go sabira nigaki. Oyo no muri no makomo nyoru begaki. Nya kana no mwana minta ko nyara ko erusi go mai. Anya no yo bate deni ya. Lakini wango saba akimunyara kutusabira nienke. Akia aya na makomo ekene keranye keroro gaki aki mwana minto chire pinto komorora gaki aki mwana minto aki ogenda buya aki mwana minto ogenda buya aki ogenda buya aki keranye kene kerere Mwanchumuliri kurwa se county ya Kisii nigo tokere na se county ya Nairobi ase kiamagia Ford Kenya kiagosereri gochikwerusia se obomo bwebyamabiri birase coalition ya Kenya Kwanza eyuanya tukabakorosia kere serikali eyu erebona se bikirogo eyanya tukabage korosia umungano yu kirabo choli bwa etete nigo bonigo mwanchumuliri akwaniru aya samaga chamane yekiamekyo nomuliki wekiamekyo uyu makanita Silita John Jikati niga mochiri bororo enkwana yomo senator bwe county ya Nandi Samson Cheragei asikilia anyara kabagaga tebanga bande bonsi bali batete ko babakubwatira na serikali ya Kenya Kwanza niko babwenete ko bakubuna ebyama byabo nagoswase kyama kya UDA. Or the questions Kenyans are asking are, why are some UDA leaders on a mission to vanquish the very parties that secured their victory? What is the hidden agenda? What is the motivation? Instead of engaging in premature and divisive political realignments, we urge our coalition partners to remain focused on the promises we made to the electorate. Our energy should be spent on fulfilling the pledges that we made to the people of Kenya. In the recent remarks of Honorable Cherargei, he stated that leaders of political parties that will not fold by 2027 will not be considered for appointments in the next government. Is this a threat aimed at forcing leaders to fold their parties? Are they targeting specific individuals who hold senior positions within this government? Why are
such reckless statement being made so casually. Even if this proposal was to be formally presented to us in court, our position remains unchanged, that Ford Kenya, the Simba Party, will not fold. I am so concerned by the glaring contradictions we are witnessing. On one hand, some UDA leaders are calling for dissolution of affiliate parties, while on the other hand, they are openly pursuing alliances with other parties like ODM. This kind of doublespeak raises serious questions about consistency and the true agenda behind these calls. We categorically reject the threats made by Honorable Cherargei and others who suggest that positions in government are contingent upon folding of our parties. Governance should be based on merit and pre-election agreements that formed this coalition, not on political blackmail. Tugotigana no roboti ururu wa Ford Kenya mwanchu murigile muraiwe kiama kia ODM Oburu Odinga noyo bwango igakorwa gusaba gochia asa abanyanyimbo okora butuki aso bwangeli kumanya aso yo kabiro mu waziri umuskera Vail Tuju asabereta Tuju nigo agotebekana kubora kurwa litukulie igoro ekero akageire goikerana gosakageire gochikobaga goikerana senkwana segeta seni ekemo obutuko bwa Jumamosi. One or two words in English. I know that there is an issue which has been mentioned to me that Honorable Tuju has disappeared. But I want to say I need more information to know what is happening. But I would now ask the government to investigate very quickly and let us know what has happened to our son, Honorable Raphael Tuju. This is not it is good, and it doesn't give us a good image with the authorities to get this matter and let it be a thing of the past. Muchumulili robotruko bwatinege kyumbeke mo kebwate abarayi abasai ku rukingongo AMNC Aselieta United Matiang'i Front igikiarure nkwana yo korokya ku musiri muske Fred Matiang'i asiganga yo kuligyo burayi bwense oiga basabu nigo bamuchirie serikali yanene asogotaikira ni chira chiae chia magendero asumugusie kyombekyo nigo boigo giasabira abananchi barase ebyama ao gusireganga ya Fred Matiang'i na nigo bayakwanira yakorwa ase county ya Nairobi. Itonto igwete nabwate sabari gocha sikusi ya ito intumuna bagusi gose intumuna vijana bya Matiang'i twasabire viongozi biri bito toichete kochora muna babo Simbarati babo Jafet na babo Sorbons no mugavana Nyaribo disori toko babori emu atutebetie mora se serikali asinge choko kama na korete amagendro gocha kusi nkiga kora mu atwebire mokoreta isiko tokocha gote Gweru station yetu ariko SGR toroche president nanyi gorete igoro nkiga kora tutetwe railway station anara maswari toko bori ntumuna aba egento kende gia tete ko manyana egento tonani kia maana mono twatevi gumange sana kansa tangoro siku ibinte bibion simbia nyakoba ne agatani president yagocha kwani ntugusi twakerenga kino koronchi atetaina ki na akorreke na kingocha ko na abantu bagusi ndoba kega tokonya gotereria ta serikali na gintunge yagotwa arafu abantu bari gusi na barayi bari baito bari gusi tigakorwa ni Matiang'i tani nuwa barayi mo morangereti abantu barangereti Matiang'i ni ntwe vijana ni ntutua chete tokandamana kera tu arochense itongo enderi si achire roche tokate Matiang'i kare sku arenge ocho tokonye asengenjo Matiang'i no monto kero montama etega tulegega twins abana abantu ba United Front for Matiang'i. United Front for Matiang'i, it's a group of Kenyan bali baachire amo asengenjo babwate birengererie bimo yo kumusupport omuske Fred Matiang'i oyo twikire gotenena akuriye kergo kyo burayi bwense
Matiang'i abakenya nabo bamurangireti gocha Kenya ekero barora ense yasarekire Kenya yasarekire Kenya yaito yabeire embe bakarora ng'ekero arenga ase emirimo ya serikali nakorete emirimo emiya bagateba tigairane gocha bono bamoe amagoro egera anyare gakogambera ense ekero Matiang'i aigwa okorangeria okwo agachicha bono ochire no are naintwe bono osokire geti naintwe bono twachire amo buna abakenya bari tobwate ebirengereri ebio twachire koruchi nsemo abantu gotorega iga chikabira chionsi egera tumusupport naintwe egera tunyaka batoko mu amagoro tumurareri chikura egera nyaka bagakonyora chikura tokonyora bokonyi kurwa sebisa kubinde egera tunyara ko batoko bwatsi Matiang'i anyara ko bagakobe president yense yetu ya Kenya. Sisi kama wana Jubilee and the United Front for Matiang'i group tuko nyuma ya Fred Okengo Matiang'i na pati yake ni Jubilee. Na kuna zile affiliate parties ambazo sina support Jubilee ziko nyuma ya Matiang'i pia ni kipenzi cha Fred Okengo Matiang'i. Tunawakaribisha nyinyi nyote kwa moyo mkunjufu, mtusaidie kwa hii safari hadi tufikishe Fred Okengo Matiang'i State House. Chikura na indu no tole maega ntwe bangete buna aringe gasi twasomire ntobwati chi manifesto tuguchibakorera abantu chipara chirabe na ndi buna abakwanire abantu banyama ya ward mwezi pias mundigerereti ebichana byonsi mubwate chikura moberedi kero muntu amanyenga Matiang'i nere togosoyi Onchumuli ligotigana n'enkwanejo y'abasabu mugavana bwe county ya Nairobi Omusike Johnson Sakaja nasabiro kwabira otebire serikali n'ekikobanganye bamenye pale ange n'ekindiba gosendiba ya Nairobi Dam ekero obasemi bwarure bune endibeyo nigo era abasegwata kinge guchiaya bamenye bara kikorusigwa ase kinka cyabo bali ase kinsemo kya Kibera Nyayo Estate, High Rise, Langata, Nairobi West na chinsemo kiri chikorunga Dam Estate chinsemo kya mukuru kwa Njenga na pipeline nigo boigo chiatebekanire nganiga machayo arachikoba gako beya na kogenda ase chinga au. Saizi niko na wasiwasi. Nilipata report from WRA about Nairobi Dam. Nairobi Dam started in 1953. If Nairobi Dam was to burst its banks today, we will lose so many lives. And we've issued a notice. Kuna watu ambao lazima itabidi wasonge. So wale akina wala kusema msisonge, msitoke, lives are lost. But the right thing to do. 130 years. Bosi umugavana bwe county ya Mombasa Abdul Swamad Nasiri otebire kiama kya ODM nigo kegendete kubwatira ne serikali nene asingenjo yoko Siria gose konyara koba bakurusi kiligira tebekana ngamabe ayuara chikoba gakolento mwatekano imeyensa Abdul Swamad nigo singerere goteba buna obomo bole asikia mekyo na serikali negento kingencho gochia ase sengima uliingia katika It is not a favor on ODM. Hatukuingia katika serikali ya kwa tumeingia ya kwa tuliingia kiholela holela. Nchi ilikuwa inaungua. Na tukasema ya kwa ikifika mwaka 2027 mazungumzo yaanze. Our demand, irreducible demand, is the position of Deputy President of this country has to come from ODM. Our irreducible demand is that we enter into talks ya kwa tunasema ya chini zaidi ni Deputy President comes from ODM. We produce a son of the soil that can be able to be fit to kuweza kutoa Deputy President atoke kutoka Pwani, sio ambayo kwamba atakuwa ni leo peke yake, atakuwa ni leo na kesho kutazaliwa mtoto kutoka Mombasa, kutoka Kwale, Lamu, Tana River, Taita na kila maeneo ya Pwani, ataamini ya kwa kuna siku atakuwa rais wa Kenya. Do not diminish the dreams of others hoping that they will be able to light your own dreams. If your dreams are fading,
Stick to where your dreams are, but do not try and fade our dreams. Hakuna mshumaa unaong'aa zaidi kwa sababu ya kujaribu kuuzima mshumaa mwingine. Nuru yako haiwezi kung'ara zaidi kwa sababu ya wewe kujaribu kuzima nuru ya mwingine. Umoja wetu ndio nguvu zetu. Umoja wetu licha ya tofauti zetu ndio yale ambayo kwamba yatatupeleka mbele. And what unites us is greater than what divides us. Tutigarite siasa basike Kalonzo Musyoka, Rigathi Gachagua na Eugene Wamalwa abo bakwamiririe serikali nigo baitianire buna mbagendere gucheko ya mochia serikali y'umurayi bwense William Ruto asobora yobe n'obukurumi nigo bagoteba nigo babere bakurigereria asoma tukabwango n'obukurumi nigo bwabukire ase serikali eyo nigo bakwanira aya ase taro yabo imeye county ya Murang'a. Tulimuamini hapa Keharo, hapa Murang'a, hapa Mlimani, tukampatia kura zetu, akatusaliti, akatugeuka, ameharibu Kenya, amepora mali yetu, ameuza kila kitu, analeta affordable housing, analeta SHA, anaharibu masomo ya watoto. Na tukisema hivi amekasirika. Kwa hiyo lazima tujue ukamnyamazisha mwananchi wa kutosema yale anajua anataka kwa kikatiba. Sisi hatutashiriki kwa siasa ya matusi. Unatusi vile unataka, lakini hatutakubali hayo matusi. Ameingia kwa vitisho. Ya vitisho. Na huyu Kasongo wakirudi hakutakuwa na nchi. Kwa hivyo lazima tujipange, tuchukue kura aende nyumbani. Muko tayari watu wa Keharo? Tumetoa idhini kwa serikali ya Ruto, kama Tuju atolewi kesho kwa mahakama, zote tutaandamana kutoka Ziwa mpaka kila mahali penye. Wangapi wako tayari kuandamana kwa sababu Tuju alikuwa waziri wa uhuru? Na umwali abarayi bale inse kiriri kya Linda Mwananchi abakoragwa na Edwin Sifuna yoro museneta bwe county ya Nairobi n'umubunge Babu Wino nigo baruteretu amalioki yo kurusia maliga kero bayikiranite asomo chonaro kwa barayi abo nigo balenge asebara eliwo kwana n'abananchi bechinseme echo ituko legoro watatu patia gas Jami moja hata watupetia gas Jami moja hata watupetia gas, hakuna kutoroka. Kirabwo mwanchu muligirali bw'ensoko TV na ikiro mwali bwa maya chinsa isana ibirendo chichi abutokire 13 maya chinsa isana ibirimo na nagotebya nande ni umanyigwe asobwagali chinsa 10 chigoika aliagendete gukorekana kurwa chinsemo na bosiana ni ndocho murubiri yogocha no ibwa basawo kurunga oya ni ndoche rero interview chinene gose chinkwana cyabasani nchire kibugo iriga chikona gutara so mtandao nabo told yago tebinga ninke kegendrete nchengoro ku Innocent Onyango genda gutubwatia ase mtandao yaito yonsi pili kurunga ya social media.